Булатын ЮНЕСКО атынан Саха академический театрын аяр бүліға чүрөпчүлуғын бақсын эхелегер. Бұ театр атырбы тартыға Марк Слепцов түрәйбіті сүй сылынан кәрестебіл кехетін ұйтан кәлі. РСФСР онна Саха АССР народны артыға Марк Дмитриевич Слепцов бұ күндерге түрәйбіті сүй сыла белетінер. Марк Дмитриевич кәргенінен әмен народны артыз Матриона Васильевналын ұрыққы көліні көрәтчілер умнуват сүйхінен оролларын толар бұттара. Республика народны артыстары Ефим Степанов, Зоя Багынанова, оны тағынан Тимофей Сметанин, Дмитрий Михайлов, онна да атыттар барда ағыс артыз, аға табарыстырын, бири дәләқтірін Марк Слепцов түрәйбіт сирігер отугар тиен ақты керестібіл кехетін териділер. Онна кинилер кини төхүй оролларын толар бұд жадаңы жақып, онна сетім бұстыйта пьесалары бұғатардан оннян көрдірділер. Бу биһиги республика быт атырар артыстара биһига кэлэн ылжыттаабытарыгар бу биһиги бахсын эхелеген олохтаахтырын аттарыттан улахан макталбытын тердебит наха сыннянныбыт сэргэхсийдибит. Биһи сылбы сорукпут диэн жоңго келер кенчари чакка жоңго хергага билихиндерерге онна кикинер аттара омнулубатыгар биһиги үлелekпинен камсыякпынын наада ол куду отта баксы килбер кинигер площадь звезд диэн эскибер тутаммыт оны кинер аттарын үйетитерге биһиги сыл хоңостаммыт үлелибит.